možeš reći zašto baš informacijske znanosti, što te baš privuklo na ovaj studij, evo, tvoja priča? Pa ja sam jedna od onih koji nisu točno znali čime se informacijske znanosti sveobuhvatno bave, ali sam upisala to, došla ovdje i sad sam prezadovoljna zapravo s onim što se nudi, zato što nisam razmišljala uopće o informacijama na taj način da su zapravo posvuda i da je zapravo jako velik talent danas znati postupati sa informacijama i skupiti i kritizirati i vrednovati, sačuvati, tako da je to jako široko područje danas i što se tiče tržišta, a i nekih vlastitih znanja. Da. Evo, svi naglašavamo kako je to široko područje, dakle rekla bi zapravo da svatko ko dođe na ovaj faks potencijalno da bi mogao naći nešto za sebe u tom nekakvom bogatstvu, ajmo reći. Da, ja vjerujem da bi mogao, zato što gledam, evo i na primjeru naše godine, mi smo prva godina diplomskog studija i svi smo nekako različiti, ali opet smo pronašli taj jedan dio koji nas zanima i za koji prioniš na kraju. Evo, znamo i da si bila na Erasmus razmjeni, pa evo, možeš reći nešto više o tome, možda potaknuti neke koji se još dvoume, da li bi otišli ili ne bi, kao zašto baš da odu? Pa da, definitivno ako se neko dvoumi u vezi Erasmusa, znači da mora otići, da nema druge, zato što se možeš dvoumiti cijeli život i nikad nećeš otići i ćeš naći razlog zašto ne. To je nešto gdje ti treba malo hrabrosti i trebaš izaći iz komfort zone, ali se ispoti masu. Zbilja je ono iskustvo koje pamtiš i kad gledaš, ljudi ti plate da odeš van, tako da je to definitivno veliki plus. A još jedan plus je na našem faksu su profesori jako dobri što se tiče toga jer potiču odlazak, izlaze u susret i onda ti vrednuju sve te ocjene koje si dobio tamo. Tako da super, da. Isto je dobro, da. Ja uvijek razmišljam kao ima tu puno posla, papirologije, ovo ono, ali kažeš uz pomoć profesora to ti je dosta bilo olakšano. Ne? Je, da, definitivno olakšano i tu je naš ured za međunarodnu suradnju, zbilja su ljudi super unutra i susretljivi, tako da evo i najsmetanijim ljudima tu se pronalazim među njima, ali uspjela sam i otići i doći, tako da može se. I dobro, dakle evo u tom, kako bi rekli, moru informacijske znanosti, da li postoji nešto određeno što je tebe najviše privuklo, neko područje za koje možeš reći možda ćeš se njime baviti u budućnosti kada diplomiraš? Ja nekako balansiram između tog tehničkog dijela našeg faksa, odnosno razvoja weba, i ovog rada u neprofitnim organizacijama i zapravo utjecaja na društvo i uratka nekih promjena koje su vidljive u lokalnoj zajednici. Evo tu sam negdje, pa možda se spoji i možda odem na jednu stranu, vidjet ćemo.